de wo ba ne ya broko kwan me ba mi hu ni sa biem tina se me ni papa no trans ye twetwe enkobo ye ka nipa wo ni papa akala su ti papa no wonu awoni ya se wo ba na papa ni hurusu ye ka se kofie wa hwa wonko anu odin wo bo nipa otu nipa fo no kanya nsasem su kire nipa na metete ye de ncha me ba ya me ni be ye sa interview ni se what is what pekodon cancer sem papa pekodon cancer akalo city pap opa wasempa me de oye bonya kodu me ka kire ho osu ye bonya aso ka kire me ba se de akalo city pap no esi pekodon cancer wasem no me hu bi da anam se yesa da se me fa ho na me bubu se de di no pekodon cancer sem efri se kodon cancer ye bonya ya no ohunu so oye papa no ohunu akalo city pap akwaba woni yo woni ye wo bo man fo se wo pa ma oni ntwa so akoye artificial vanche wona ya o ye good bruta papa na mi cha no onyo kese papa mpacho ye pese ya chance free o papo yi papa wada woma se de mi nim se de wo yemu ye se de wo si ye gudu ni pa hono papo yi edu weekend ya ni pe hu sumo eni pa tse ni pa nya ba bi mfa ye bi tia se papo no uso ye nyanto ye ntum mete ye no eye me na anam se ye be di nkomo bebrebe kodon kansa de ka ho mate se kodon kansa sem wo do ne pa eno ka ho bi tie di firi wo papo no a ni de be kodon kansa papa mpacho ade na hanom no ese na Kano City papo ntimi nye se first no wada woroma mitio we da see yeah we are mitio we tie fo nyina yeah mi so yeah tin say ejuma na me bie no de na me pese me de ye o de ye no anya pap na pese me di na o de bie pap no be to ebesim okay yeah ti ye bie ya kudu bebi na say omona mani control ejuma mani jano control ejuma no budi ejuma di akro sanatie ti na me hwa de emwa na ma crusade thank you da bia me ka kire di pase enu ntina ya na wo mu sika wo ma wo mbeso mbebi ejuma no enipa bia wo nwa konya se obi ejuma ma ne yonko nya enipa enya bi ye ba se nipa ne bi ejuma no a onipa ne ba be ye ejuma no a no pese oni sikani no ana se do obi ejuma no ye pe da bia ntimi nsi Ghana sa de manaka ye ho papa yi Kano City pap no obi anim na huru so wa friend pa manager ne ade o hwe de ejuma ne kono ejuma no ogu no ekomo ne no mo amo so no amo be ye ejuma no so mo wai sa me bi kura mo ye basa ana se mo pa ejuma mo nya bi sa ne ma no ya na duru ba bi a mo ma yan study sa ne ma no se so bi bia ejuma a wo fa wo na ma ye ejuma basa wo de ejuma ni hwe wonsa na wa ye ne basa papa mpacho wada woroma na ne ye bo kro no wo mu ana kono po de bet on se adwuma ni pa no bibi ni pedwuma bia na obre no ase sanate wonya wia bonya wia na ko bibi o na different okay I say wo kwa na obi adwuma no kwa no mu na fa wodwuma sanate adwuma no o kase o mu yesi a obetu kwa beba no na adwuma na ye basa na beba no na nipa ba na ombe didi ombe no masa no obi su ti a hyewi obi su ti a no jo enu jo yesa na emwa ne kre njino baby amba amane amba enu ogu no bi antene bi papa se ogu no so akom de amanfu che kase wo hwe no so a ese me so me hwe ma bla boso je nipa wo wi asade ehia se obe sonson je udi agora obe sketch no obi akopa asama ho je ha no ye ni je ade awo ba wo ti fe no woni je obetima betima onya odofo bi obetima betena hotel nyina bibia wo mu je obetima akoba se nipa no be ba na mo amu ye adwuma kana mu ntia se obi a okay epe bi fa that's papa ne fi se wugu no no o mu ka asem 20 wugu no no me pacho wada woroma enfetew enfezu so gugu no mfa ahokyere bi amlewo emfa anunguase bi amlewo mfa wodidiem sam enhaw ya wajasi wa ne bibia ni woyi wajasi ema problem bi a se wagunu ntime komode me anase da me ho kyere me emfa sa de ne mlewo o se yem bi before ya adwe na ya na ye won ma ye ho se bia no business man yeah
Adibi obeye bi onim kwa so obeye na. Oba fa so obeye. Dia ma meka nyina se. So bi esidan. Yeah. Unkura 1 billion. Enga se 1 billion na okwa na uduko sidan. Da 1 billion betima ba se dan obetime esiewi. Yeah. Na 1 billion no entime sidan. Entime sidan. Akomedo. Akomedo ne kore. Wodi 1 billion so sidan nyina wi. Yeah. Na se wonni adwuma bia so akomedo. Nakoya akwesi beja akwesi ko no jankwantia. Sanetie. Ne kore. Ti businessman bia na ono no ye adwuma bia tem bia businessman bia na adwo mudo. Edo ne kore. Se yam papa despite. Bebi yankopon edina koduru no. Me gini se no obetima tin sika. Ndi sika do be 100 billion no yakoto ka 100 billion no abedem. No bedem abra wonya bi da akiri. Da bi. Ne kore wonye embasa nkra no a eye halam. Tanche wo. Se watia. Matia papa. Nti the business in the wo ka se wo ye business. Na ukru jote nyina akwa business edwuma no mbo na ekwabsa na akom na bedem. Kom bedem na bedem. But tembiam ga se Yankopon na ide en wato no so no de abibi o kyan yakwan foforo ama ye fa so nta han yi ya abi han ya yes haibi yes skani bi enu awajimi dabi nanjim na yes Akalo City Pap ni wula no ana me nete wo no ensem wo mano a mebusa de pa ene nye izi papa yeso ye Kristo ni eni to na gu pap no yeah me Kristo ni pa yes count no po ka na me go adwuma no yeso ye Kristo ni ana Kristo no so ntonsa wonye sa niema no eno kan wo bi na gu pap no won say o start busam no because botantem de ye we no enye pap nti na pap nti na we te say pap na gu no be ye de foforo na kan ogu pap no te de na opesa wo de ba no wo mo bi nya bi ye afina e bompa ya na ya hwe se Yankopon be bie kwan ya se ya car machines bi a feature na ba e be bie adwuma wo pa foforo so enye bi aye ani de nye pap ni bi yes Akalo City Pap ni se be change no na ya kranie ma ya de be gum na ahwefo enye bi aye na se nipa enye bi aye wa bi nipa ho papa mpacho asem wo ma no nipa cho uko asore be Because Pentecost. Na matese ase wo pe adum che aduasem ene kodum kansa asem. E de ntina wo pa adum che aduane kodum kansa asem. Oh. Kojo de o ni papa kodum kansa. Kojo kansa o ni papa. E de ne kodum kansa yeni ba. E se meni hia oni kodum kansa me ni hia oba baby am yeri amete. Oh yes. E betwa sini. O metwa sini wo sofo mazuka. Azuka yeah Azuka che wa azuka na wo mazuka mazuka ya menene teben mazuka yi tuntum no yesofo no tetia bi no yes sole sofo no okay mazuka okay yeah mini ni pa do nya sika no de enam nsuo so ejina ni no no sofo no okay yanko na ni nti on ba ni fie betwa sini wo nti mene yakwa ba ko di nkomo so on pon okaze o le mu wa ha o na me yes o eno no on kan se mi chia no nti mi ko fi anche na boy ne ba se o wa chia le mu amame na wa bo mi dia le we se o me wa na mi so no si mi wo fie nti o me yes so ye free dia o ma ne de o ma me ni hia nti wo fie na na ni mi ni santan ada o ba fie me ni je pa je le we woni na hia me ayu awo ya awo mi fie obobo satima na ya pap no obobo so da o fi atam na mi bie pap no okay na mi bie pap na fie na me fie ha nti o ba fie ama meni ni di nkomo na me be ye bibiduro bi so nti na me pese me de na ede to so na o ya gbeti ede ma me nti o ba fie me ye di nkomo o wa na oni mi di nkomo fa adumchi na mi ni papa no menim papa no like mako asoro nda adumche bi asoro ya o ye program bi wo inchi ukobi mi kobi that time mo inchi sata woni ko jon kansa hia wie no echi no uko asoro na sana woni ko jon kansa be hia ya be yeju ma uko wura uko ba ko badumche do uko ba ko be o me ko o ta ko sese ko pa sese wo ja Pentecost no da me ko nyina uko Pentecost kakra no kwa adumche kakra tacho wode abo ba kwa kum no ma mienu cha yenko papa onko Maria me de me ko me
call please inche no na me call na so oba obeye aso adum chedia ya ko bi nje mu ana be sha le wen na le wen so di papa no dance here de kire me na me so papa de minimi no makona me na papa na sampa de preaching kwa na here de ko me nti o sa di papa no dance kire me na ma me sa say me call me call papa na so asale idase yada ahwefo se na ade ba ko America papa ye nyanwie na se adum chedia so no wodakọ ana se bi a watwentwe so kakra me kop isi akwa Pentecost ba se no kwa anu kwa honko ya bet papa na tiko don kan se ni pa oni pa ya onu mi na din komo wo Philadelphia ne kokuom komoda oyade bi maame a besinde no amanfo kan ho asem se papa de kawo de ni kan oyade bi maame a me besinde kwa menti ase se kodun kasa me papa me bra penyin sofo tancho entina wo ye no ya ye friend no ye friend Jesus Ablantie wakra ye dini etu Jesus amofe ya ono ana Jesus Ablantie ya ono so ya ono so wakra ya wo sofo wo free agada so so twem horoma wo kwa no mo mekon bi wo sa mekon no na ona so no Jesus Ablantie na so tancho ye kwa o start say no cassette ye papa no ana ko so cassette ye papa no ntina me ma me so no me ma me so aso okoya adunchi o ma me so kwa adunchi hey Philadelphia etina wa ye no ene Philadelphia na me bon ho bai ono papa no de udi no ago ya no bakwa na udi papa no agora o de obi no be ko ono be yaka ene kure ono be yaka nti na me bra no sa se oni o cassette papa no ti me ba ma me de no bufu kura ma oni me bra enya ntawo kakra na se otum sa dundu ba bi ya ama yen susu yesa se me so me frem bra sa no wo yesa anya na se ono ma me nyina Philadelphia ya Philadelphia wabani ade me bra no o sa se cassette papa na ye tun fe se onjai se wo ya sofo nikore papa no so ye obi ye nyame dwuma on so obi ye nyame dwuma na tie bia me kama asam se nipa bia ntimi bu nipa dabi bu nipa tan dabi ente se wo to on kwa no kwa wo problem na wo no problem kwa so papa no problem na wo to on de o cassette ye sanete ente ade na wo ntwa so be se na ya se okoye fam bia na o cassette papa na so pacha se adum chedia de ne nye ke mamumu bu fui dabi men ko mo bi de sa dabi yes no ye nim de o papa ni wo papa ni mu e se me makọ papa na so adum chedia ni pe di adanse ye wona wo yale enya yes yesu mo dan kwa wonum bi ade abakade yes ani nti na wo ye bibia na ye no ya kwa so papa o ko mo na de enti abra mbra asaso odidi so adum chedia tam no ye na omkwache no bra o ma me ba papa ba o na epenyin o ma me ba papa ba ani wati asole dada wa woti asole no kura no o ma nko bi fizo mu nze gidie uni obi hu no beti asole no amwo no akobi a se wu nuam kobi ani nti no eye ahoya wudi papa na tem na akalo eni ye ka no mu ntie nti omkwache no fe kan edi ne ba kuma sinti one day me do anopa na music ye me bla na frame me ba frame manfa frame be 4000 manfa nti later na danfo bi na frame no ka che me sa ya o ma kwache me bla o na me sa me bla ya den na o ma kwache no no so adum che na ma na ya den akwache no nti o so twa nti me frame obi that time na me phone ma sesa no na le me number na ya den enimo nti me frame obi na o de number na ma me o number na ma na me friend na o friend le na me so akaloni o no so boss na me so Minia say na ide asie na anopeya na o makwache mebra fisa wakasa etia adum chedua ntino Philadelphia ya ntino mesra wa one papa ede enkasa mame sa me born me kan le so muntwan ntoro kwa na o say na adan na me so wo de asini no sa mesra enna miminti no on hwe pa so
obefa so obeboa wo abramu ne ma me kura kasa oka ama wo ne wo ba tu ne fo enti akolo ye go me frele we an le so obefre me tell me so odi agro e bi won frɛ me won fi kura ya sa mi wa no asan frɛ me no so wo frɛ papa na papa kwa no onimu wo hwe na se ne nkura no papa nimu da bia me kan wo ye sofo na wo ye adwuma pa nkura ne koma wo ba wo ye sofo na wo ye wadwene se wo be ye didi eja onye de asole ma pa ye be ko atia wo ebi ne obi nim ne yere esole tia no akolo ye nko nti offer no say papa ni mu hwe na omo de abeto platform so na afira papa ba yeden ebe ko hwe nti de be si ya no o hwe bebi a afina offer omo a omo ko fa no 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 madidi nko ne ansana o ma frɛ enti mo na me bla no echi me frɛ me bla no na say ampa o ma chena onu su di mudi fi ma se de de ne bra Kenya asempeni pa afina o ma de bra Kenya asempeni pa yeah enti mo na le wen sa frɛ me no san so ka so papa ne ni mu hwe enti sa dia omo ko chena no o de nipa wonya ba ko friend nana enti o de number na ere nana tete tuntum no dabi o wakakra okay yo o de number be de baba no wa frɛ ma frɛ thank you so be da se pa na o de number na ere e ma me na me friend nana enti me friend nana say omo de ne fra akra ere aba Kenya ase adna be shem enti say me tuka na me call ti me koduru o na say kodua na me friend nana o no dem na zana ana se de wani maye o cha bi de me na me mfo aso se de bi no ma me de na mfo aso me ma me kwa no me ma me no mo na o mu didi papa na tem no ohun aye ne ya se kwa ho sore wonye nkwaje so ho ya nti se na me hwe se bo ma me ka se ma ebe ye ma me ya kwa se ye chi na o se dabi de kure e se the way papa na amanfo didi papa na tam a ye chi omo no omo so ye ne ma nti obia omo mo ncha na adunche ya chi en Solomon chi wo mu no omo so ye nipa obi ma de kure ti say ye de wa nko se unu ya waso odi ntia ye kan no wantie ye nkwa nti me nko na me nko ye de me nko hwe nti me ko ye me duwa me fa na 5 nti me duwa no so una lewe o case na lewe frame no na me say no so lewe kwa na mai de akasa nti wo de sisi asam na bedi police phone sim nti no mi twa kakra ye nko commander no na ye de nkube ye nko hwe na ye nko ye no commander nko sisi ti ye ko share commander na say that day so ma prepare to court commander ko omo de kokura omo de akoko ewie nti na say let's asema ba esa adechia anasa chirechia adechia 3 days ya let's go court no nti na say omo de court anopa na omo de court na ko edika pam cho say to me no so omo anya sa de no sa tembia no omo tell say no manya sa de no papa ni mu ase bra omo se papa pa collect omo se papa no ntinu omo na omo achi omo na edo mo court say amfa ono so ankoko bia emwa nti de mimi Australia ma omo mfa no ko omo ko a eden a remand omo ma no omo no obeko 2 weeks but okay no me to me no no de oh da be yes I am de me ha me na how ha me say visa mo kan na me pese me bla no ko sua de kakra no yen mense obi di abrawo nim no yeah na frɛ no papa no onimu na frɛ no onimu di onim bia wo free usu wonim no nti aden na wo ko trans no babu cross ye mani nyina mamu nyini yeah trouble ni dura collect thank you aden ko gu papa nim ngwase ana ko se papa no sa enti no okay me so problem bia ni wo no mafa ko say mo de be court na say the court be kan say man na na say 2 weeks mbe yi na mame a 2 weeks de enwa na agalo da bia me ka chese hwe uti wiase a egni fita wahun de onuan ko mu no onu ankasa mame ba papa ba wahun de exi agalo ye nko na kaka na esi enti omode ne ko court ampa so o ma no o ma no 2 weeks ama okoi
nti na nyina ye bon pass Yankopon be bo ama na ye den se wo kosua de bi se ruma no ko no ko no se wo nsua de a na se wo ba na se wo san be jimbi no wa wo jin nti apaso ye mene na nan di nkomo ama me ko na me ko aso bia me na nan hia di nkomo bia ni nya so na kwa santem wo nyane dem nya na kwa adunche di ha thank you yanko me ko hia mpeyimfo me no mu di nkomo ama me pa o mo chaw se men ka se menu anti ade no ye nya na nya why mfonso ya se ye nyina ye hu se mfonso na aba ye hu bia mo de poma no betwene correct nti no about sana 2 weeks in by nampa na omujano omumani bi ama omoye den afide ye den ba afie ba mfi se de esi nyina so no ayefutuo ama no se wonka bi didabi last of the umuka adunche sambol kwesi obo on ga salam se fine eni fe be mi wegu no yeah o papa sambol siwa fine on hwe kura obetwem sanete na esa nka ye ko na nka ye koda papa nase na medal wen so asu nu asum tukwan na me fe oba ntezi no hu nda wo ba ha o de sa asem we bai no na ma me de sa asem so ayi de na esa nka me kwa so na mi shempe ko na koda ene se na nche da mpa ho se ka wo kokora na nka wo fa unu ensem ni nyina no ede wa me hu ba bi a ugidie wo na nka betima ka se nka akora nka betima da Philadelphia fo ase ni adum che eduase so wo da wo mase a empanimfo se wo trade for chesu edi bo ofra otofo wanofo enti ya betima nya afidie na se social media ba wo ye de wo mbete kodon kansa bete adum che edua bete Philadelphia fo bete ti me pese ka wo da wo mase de papa ne adum che edua ne kodon kansa eye woro wo da wo mase wa kaka mega se me de papa adum che eduase na mi shira no sanete papa no kita akoma pa o kuta akoma pa papa no okuta akoma papa oye nipa enye yin sekura interview na ye obi tia onsua ade dabi comment sekura no obi beka nkwata semo wo semo beka yan se wo kanyina opa bibi da die wo bibi di wade ne ho me wo bibi di wade ne ho se what bet wade ne ho sama ye kan se wo besua nyansa enkodidi panyin bi atem sanete panyin bi aye panyin se papa se nko ye sofo kwa na sanete ni Yankopon aye na duma eja papa ne nya no sa nipa do se nya sa eja dabi obi nya 25 no hwe papa nhira okura 19 no enti se enti no papa we na se wo kotra FM so sa wo tra wo phone so sanete wo didi papa na tema meka se jai ne kure enti kaka meka se Philadelphia fo nyina ya nchi obi a Yankopon yi obi a kese na lewen so lewen ya mi hira o tejew we akese sanete ya mi hira pa Yankopon yi okese wo yi okese je eni penya na atams no ubenya asama obefre na obi ma joso onje wo so that's it me ni obi amafa na ofre no ndu bebi akwa no enso no onu bebe ko don kansa eduru no na ni phone obi na kura that's awon so wori mu kwa na obeka say fama we ya the friend no me na 5 odo na 5 no le we ndi me to me ndi ya open ya wa ya ma me madon panasam tencho o ya say me mbra bet adaje na minya e me hwe no me sa hwe na ko de fi na makoda na se na Fire TV yedi kaka kire o say sebe so nyame nkwa na metrans ya meka sa amamwe hede ye nebe ebe nante nya ye interviews amma Ghana obi ahunu se ye adwuma papa mpacho wada wo ma se what se ko don kansa amanfo so wo ha adwen amanfo so ni brade amma social media mo ne ko amma se de so akoye changes amma se no wo agodo bi ba so a ko don kansa ngobi ye se ko don kansa tefie ye de awodo mi nu abre no mpacho opekodon kansa asemi na opa dum chedu asemi se de esi bokodon kansa din ana se wateko ana se ni jadum ana se wonya de papa asem na beka kire kodon kansa ene na hwefo ene ojam Fire TV ahwefo ngaka meka se se obia wo ne nanso de obia ho bia nuwa yes Yankopon kwa na onu kwa na oye konkro nyame se wati ase e se mi ametu obetima aka se meye be obi so beka chem se menye yes so wo ze papa bi ntwa no papa ye nya mani panyina ba nipa na wo firi wo mu ana wo ben wo ne se be so mu ni wudi agro no ho no na papa ibi wo no mu a
obi wɔ ne team ɔde pa ba wɔnyɛ ne papa wɔ di fie wɔnyɛ papa wɔ abɔnten o baabi a wɔyɛ ne papa obi a wɔ kwan ɔfa so a wɔyɛ ne papa ɛdi sɛ obu sɛ obi ade ne wɔmfa ma wa ɛno kyɛ sɛ ne team ɔde wo deɛ menim ɛdi yɛn kɔ nti no mɛka sɛ no me to me mɛka sɛ deɛ ɛno yɛ biara na ɛde no bɛkɔ n'anim biara ɔnyɛ bomo ntie di obi ka sanete e se Ghana ankasa yeti kurom yeti no yenti nipa no wo yese wo tie nipa no sa nipa na ankasa no later no be san kwa be ka che wo se no onu kwa ndi o kan ma wo koye no kwa no enyo onu no kan thank you no obi ti ma ye bia no ho beto no bia no wonye sa anya kro no ana anya ewudie anya azan no ble no odidi na wanya anya mo na tonko ha de wo ti ba bi kan wo ya wo ti be no kan kwa asam dia na onu Yankopon baby odi na du dey biom na obeka obeti na wo ha wo agafo de Yankopon ase me papa ina twetwe nkobo yi wa wonim na hyase na wonim se de si ko na wonim fede onim fede fiafo de o maye hanum ye ojamfa ya TV abroche fo me chiamo Ghana fo me chiamo papa mpacho ye ko last question twato de se me pacho ene blaster bobo ball am say 11 o'clock me pacho say na wo ka twere Ghana for any players any ahwefo mu hwe nyina seconds ye fasore so and the blaster kaka meka say no nyina ya nyina mbom pai say bo mu kobo no ebetimi Yankopon be ya adom ma ya dinkuni ye hwe na wo gidie wo mu blaster no wo gidie wo mu gidie de e se wunya na wo de no sa na blaster from penifo ni bi akọ adum chebia ho omko adum chebia ho no de blaster ball bo mkobo bibia no enum de asha adum chebia nsa omenye di gidie asofofo doso bo omenye gidie de ko papa adum chebia ho se papa adum chebia bo ayi na blaster ne yenwe ne wo gidie ne sei anje omunim de o papa ni mu sa wade ade omunim de o papa ni mu ye de ko che papa ne sa sa wade zaraje papa enti no ye ni se no enti ameka se bibia be successful tajo ayo Jamfa TV me pacho ye wie so channel no na se be so you could do baby a the video to mo what ma bona crying makramo I love you my fans thank you okay